Ki Khubor ka Bate Se TV. Lawan Rashapi da ka Frank Yamaha. Visit Yamaha showroom for big discount and very low down payments only this August. Don't miss out. Contact 96129 51198 or 96129 51298. Chief Executive Member ke KHADC Ubadairu MDC ke seorang kam ubah penyat sing siem ulapan pa berkumulong menta keladan kejingwan ban terwa ban pensengau syuu banyak kunno nanong tamai konstituensi hadi kejing syarem no hak MLA election house nam aracar paulai habakran bekela pathai ke bor ba penyai luang ba haduk menta kelampat syim yakarai bakhaduk nan bagadang sa kejing lang bekinang lam jaga seorang kam bat maurin keneng bat haduk ke kentia menta syim pala syim satyai karai bakhaduk Shoshu bak penyai oleh tu begitu kinong gershan VPP minta keleting ko hai ke jing ke jongki laki long kam yeng kam sem ni kam shnong kam thau batang gitu ke bamat kelas ngu tu banek kumno hai ke MDC election ni tang shen bakal adon ka jing sawa nang ni nantai ba la mi ka kerteng ka jongi ba ngidon jingmut banyak kun no ikan ke MDC election nang thmai hoi hadu menta kampat mi nanga shimet ban pentip lani ben tikna ya kata Henry ka meeting ka badang sa ru bat kinong kit kam jong ka son kham mor kaneng konsumsi kadang sa sim toyo bat ondang ila dep ni kendu bat ki ngin yo ben ya keren ya namta ka baha kamiat jong konstituensi mor kaneng son kham bat ngin sa sim pal sike ka rai hadin ya ka ba ya dei kata hoi kala don ka jing wan terwa na ki rirang ba na ki long keme na ki samla po nang thamai konstituensi nadu ba don kenika jingja hau arja pulai bungi syarem no kamali nomor keneng kila don ka jing wan pensno ba balai phim ya wan yakun no nanong thamai ke yang sa jungi ru ka hap nang thamai te henry kata nganam palla ban ai ka rai ka ba tikena menta tat undang lala ban penlong ya kata jingilang bani kendu ba kinong kitkap ngin seperti kena bat ngin sakot lang ban yo ban penbelah baik ba ya kata yo jing tien jing ele ngim tiang ngi dispai hak ladai hajing emru sisian ngi ya election ru ngi job ngi ram ladai ele le menta kum makalong menta ngin tambun nama kitu kibat hepra kitu kibat kershan VVP kipat ba kila itingku menta ya tingku kumno ya tingku haki jing e kejongki haba kipat ba kia kendu jing e man kasngi bangkat dingya dan apa pertai ngim lalai ya kata ya kendu jing e kami yang kam sem kam shnong kam thau kane katai lene ka pang kastom ngatrai kipat ba kin suthu lada kilek syaki yeng jong kini ki amal ke jubab ki ai te kitu ki bala yamat ki ong ba kila suthu ke ibade ben le kan next MDC election but ngandai le mentat tambun ke nakalian jungi nomor ba kila yamat lu ki ong der atu kapor badang ya shong shit ban snap jingruai so kumba dei tang kani ke parti ha ban penyo ke beneng yo pa iba dai dala yamat ya ke trekam pat ki suthu pa poi she kan ni kan pinsai ka result jong ka PPP they had MDC election yang no the way hok strong cup no the way ya katang empat lai langin ngin ken riak no ngin riak they katang in seperti hadiah